Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kumba julong malau Snem, ke siteri ukula lingkon, kalong ke jing Pdiang buram, ya ke jing wanyu ke jat jong Snem Thymmai. Handai namar bak siteri kela lingkon mentau Snem, araja apulai, ke hap hak Sngewbha, i Paidbah nong susnong jong Sor Jowai, West Giant Hills District, kila Pdiang buram yu New Snem, hak arteri ukula lingkon araja apulai. Hadien baladap ke jing yabam kawai, kabajulong si sin si Snem, haman lagi snong bat kidong, kinong snong gilai mi Paidbah banyak syat ikamen hakeleng kidong jong kesor Jowai dari jingye sim bentalang jong kinong snong nandu kilong kemi kilong kapa kisamla shenrang bat kenthei lembat ki heb barit hadin kijing syat kablalong hakeleng kesor Jowai la pelong pat saya kijing ele ikamen hayau musiang ban peni hakmat ki bor penya jong Jaintia Tourism and Environment Society ya kijing syat haringkat kijing ruai ki bakit jingmut bat ki rukom tem ki bapin shit ya ka snong kathau.
Jimuan yang ditulis dah Korea ba ibi bila wa wish ini layan mission layan mission happy new year everybody ikan man yang Snem Thymmai on ai ikan man nam ta jeng baro ai kuwe nang bakan he kamai kaji kan he ka bok yang nam ta duwe piwe dunia berbo kaji kaji kia Sngewbha pun kiri sur saja. Dengan yang ikut awak Snem Thymmai